prison, it's a humiliation ritual. It's so shameful, fana. It gets into the core of your being. Cabanga approach umfana kushela afike, yeah, sure. Ola, fede kunjani boss? Hiyo le. Amnandi khambani. Mfana yazini. Ngangubheka nje, ayangishaya boy. Uyangiwasha boy. Azini ngiyakubona wena uslim, uzimamele. Azini awufani nabantu nalanto sana. Nalanto like uzicocile yabona awusile hlakaraga leyala kule ndawo. Fede ubani igama? Already so yazi, so uzwile inkulumo yakho yabona ngishela le part. And then ekugcineni abo angeke uhlezulwa njalo. Because more especially mawuqeda kugwetshwa, yabona mawuqeda kugwetshwa, you will realize ukuthi the more ulwa, the more lento le ingcolisa ithicket lakho because iyabhalwa ku file yakho. And then kanjalo izokuthathela ama privilege like A group. Bakuthathela A group. A group, it means unama privilege sofana nokuthi visit uthola 4 times a month, and then uthola i-contact visit. Yabona. So mabakuthathela yona, mabakuthathela A group, you will lose such privileges. I understand. And then the other thing, it will affect you mawufika ku parole. Yonke lento le ingena ku case file. Ku ebizwa case file, and then lo case like of board. And then lezo zinto zaka affecta, so uzogcina ufuna ukuminimize the chances ukuthi ulwe. Yabona, because of understand ukuthi the more ulwa, the more your prison but in your more your case file iba affected. So ngishuthi kumele umamele. Kumele umamele urumtshela fara, hey Brian, angiyenzi la le mfana, ngiyakubona wenza, cela uvaye yibo. But sometimes siyayimamela ukuthi mfana anzi uyangishaya, mfana anzi the way ngokubona ngakhona mfana, yangibona ngathi mfana ngancenga lento nawe yabo. Yazi lento kaMadala mfana iyasinda, into kaMadala esigwebo. Yazi lento kaMadala iyasinda, meaning isigwebo sasinda. Lento kaMadala iyasinda boy. Ya emfethu yazi siyadonsa mfana, siyaletha siphansi kwetshe ntwana, lento ayiphakelwa. Lento engaphakelwa yini? Inkawuza. Ukutshela ukuthi inkawuza ayiphakelwa, meaning ayidli iRussian yala ejele, meaning into ayisho ukuthi uyakutshela ukuthi but izwa ama pick up line akho, lento ayiphakelwa ntana, uyazi. So lana mfana kuyafuneka umuntu ukuthi yabo phila sam naye, yabona umuntu ukuthi uyazi ntwana niyancedana, yabo. Uyazi mfethu bathi lento le mfethu, umuntu ngabantu, ya understand nje. Ngicela nami ungenza umuntu mfethu ngifane nezinye ihleva, yabo. Ama ngizithole nginomuntu engiphila naye, somamele lo muntu lo. Akasasikhathi mina inhliziyo yami benginokubilelwa igazi, because like kuba ngathi ngingamsquasha, but uyabona ugcina uyafunda. Yazi ugcina ufundani? Ufunda i-patience and ufunda tolerance ukuthi u-understand ukuthi lento le yenzekayo into engaphakathi kwakhe, it has nothing to do with you, because at times lezi zinto mazenzeka izoku-affecta. Kunento ebizwa i-self concept. I-self concept is your ideal of self, the way wena uzibona na the way uz-understanda ngakhona, and then the way what you believe about yourself, that's your self concept. So labantu laba sometimes uzogcina wena uzibona ngathi unobugeyinyana, uzogcina uzibona ngathi akushuthi ngigay, mhlambe amintinayana, mhlambe amin closet, but ngaleso sikhathi ngiyazazi mina yabo. But ke that's a humiliation ritual. Ngicabanga kunentwana ezinhle, kunentwana ezi-cute, kunentwana ezimhlophe, and then legama leli ukuthi numuhle ejele bekuyi some sort of bathini ikhaya, bakuphoke umuntu makakutshela ukuthi umuhle, bebasho njalo ukuthi umuhle kanje. Mina bebangishanga lawo ma-line lawo ukuthi awumuhle kanje wena, izwe ivoice yakhe uBeyonce. Ngaleso sikhathi ngisasehunta, before ngisindiswa mina ngihunta phela, mina bengubufela ubuhleva, bengubufela ubutsotsi, mina bengizibiza inja kaSathane. Mina bona i-identity yobutsotsi bengigcoke vele yabo ngepride.
like ukuthi nguhunta mina ngisigebengu. So umuntu makazothi kimi ngimuhle hlaza ubugebengu bami like. Hello Mzansi, welcome to Umgoso waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Leni ex-convict ikhuluma ngokushelana ejele. Uthe ejele bakushela uZutive ngazuthi uyintombatana, uTive ngathi mhlawumbe uStabani uCloset. uTive ngazuthi kusho ukuthi vele angisiyo indoda le straight, mina kusho ukuthi vele ngiStabani. Uthe ejele bakushela uve umuntu nje akhuluma nawe ngathi ukhuluma nemfata beyakutshela ukuthi phela lana sadohlala ene lenda idle liphalishi lenda yafuneka meaning ukuthi ayikukho ukudlala abantu sinika kona la jele lokutonda ukuthi singayifuni lento vele sidoyifuna. Uthi umuntu azakutshele nokuthi umuhle uvele ukwate ufe leso sikhathi uthi uyazama ukudefend usacala but ubone ukuthi lokho kumeshela le record lakho lasejele ukuthi wena you are always fighting asethi mhlambe sowufuna uku-apply for i-parole awusakhona uku-apply for i-parole awusaqualify because uhlezi ulwejele wena because uhlezi ejele unemaqala and abaningi bahlezi bayikhuluma into lefana nale ukuthi lapha ejele it's like kungilomnye emhlaba nje nabantu balalana buthaphu indoda nendoda nje nalapha ejele bayalalana. Labanye basho ukuthi abakase kubendakalele senubona abanye ama-podcast basho ukuthi akukase kubendakalele lo bese labanye bathi hayi nine nonke manje phuma ejele niyaphika ukuthi into lenjani ke yendeka kini ngani yendeka kubobani le jele into lenjalo ngoba nonke phela noma nambe lama-podcast noma sinibona nikhuluma etinkundleni tokuxhumana nonke nithi ayikase into lenjalo lisendakalela akekho nje lovuma ukuthi ejele bake bamdlwengula. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you on the next one. I'm signing out, so goodbye.